osramotili su me pred svima i sada sam ispala grozna. I Leon me ostavio. Ona luda curka i reper će platiti za ovo. Maxi i Kami su stavili video na internet. Da, i sada je vrijeme za osvetu. Ali prvo moram oprati ljagu sa svog imena i ponovno osvojiti Leonovo srce. A što će biti ako ne uspijem? Što? Osvojiti Leona ili oprati ljagu s imena? Ne! Zapravo se jako sviđam onom dostavljaču. Ovo je moja šansa da budem s njim ako to želim. Otvoren mi je put, Nata. Taj put vodi u slijepu ulicu. Elegantna djevojka kao ti i lik kao on. Zašto ne? Ako mi se sviđa, zašto da ignoriram osjećaje? Jesi li razmišljala kako bi veza s njim izgledala? Tada! Cool koreografija, zar ne? Potrebno je još mnogo vježbanja. Hajde da pojedemo nešto prvo, gladan sam kao bik. Gdje je moja narudžba? Evo je ovdje. Ekipa, oprostite što kasnim, ali unajmio sam nekog za pomoć, ali samo me usporavao, jel? Pa teško je pronaći prave ljude za pomoć. Tomas! Nema pola moje narudžbe. Gdje je, Ljubavi? Oprosti, ljubavi. Jako loše izgleda. Leonu je bilo gore, on je bio s njom. Da, uopće ne mogu vjerovati da sam bio s nekim takvim. Pa ima stila, ako se to može tako zvati. I onda se ja čudno oblačim. Uvijek miriše na papriku. Ne deri se. Nema šanse da hodam s tim dečkom iz restorana. Moram se vratiti Leonu. A što je s tvojom osvetom? Da, ali korak po korak. To će biti kasnije. Prvo Leon. Jesi li za? Za si. Htjela sam reći da.